media informasi dan edukasi lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Om Swastiastu. Nggih. Suksema aturang titiang majeng ring Ratu Ida dan Saran Sami sane sampun nyarengin live streaming ring acara Taksu Bali ring radio Suara Teknika puniki. Nggih, rahayana sane mangken Buddha Wuku Julung Wangi Pinanggal Masehi 11 Agustus Warsa Duang Tali 24. Titiang penyuluh basa Bali Kecamatan Buleleng sane poleh amongan tugas ring Kelurahan Banyuasri miwas sambutan titiang. Titiang Lodesi Natalia. Tiang Lodesi Natalia sane madue amongan ring Kelurahan Lili Gundi. Nggih. Nggih sane mangken sedulur titiang lantur ring Mesatwe uruglarang titiang jagin latarang akide ring materi Satwa Bali puniki. Krama Bali ne pasti kesampun uning ring kewentenan Satwa Bali. Satwa Bali puniki satwa sane sampun kaloklah ring Bali. Indian punika ring Satwa Bali. Satwa Bali puniki madue teges karya sastra Bali purwa sane mewangun prosa sane kewangun bebas nenten nganutin ugar-ugar sekali ugar-ugar sesulatan tembang. Satwa puniki silih sunungil kepahan saking folklor Bali sane akeh wenten ring kewentenan jadme ring Bali. Utawi ring basa Indonesia, satwa punika meteges cerita rakyat. Sekadi soroh folklor sanelianan, satwa puniki pinakes silih sununggil saking wangun kebudayaan sane kawarisang saking turun-temurun sane kemargiang antuk bebaosan utawi disampaikan secara lisan. Punika mawinan satwa punika wenten variasi ritatkala nyobiahang daging satwa inucap. Lantur ring ciri-ciri nggih cecirian satwa Bali. Sane ka pertama punika satwa Bali nika mesifat anonim. Anonim punika nenten kauningin sira sane ngawi satwa punika nenten mendaging adan sang pengawi. Sane kaping kalih nika satwa punika medue unteng satwa sane patut rereh suksmanipun. Satwa punika dadosyane sekadi satwa mekulit
contohnya ring unsur wenten unsur pendidikan karakternya pitutur filsafat agama sosial adat miwah sanelianan. Sane kaping 3 punika nganggen kruna pemahbah. Nggih. Kruna pemahbah punika wenten ring kalimat awal di satwa punika. Sekadi ada kone keturunan satwa, ada kone orah-orahan miwah sanelianan. Selanturnya ini sane kaping 4 punika nganggen kruna sekadi nggih. Sekadi lantas laut suwut keto pamuput goa maling taluh satwa bawa sube suwut seperti nika nggih. Selanturnya nih ceciran sane paling untat tegas sane kesih nayang unteng satwa utawi tema sane patut katulan. Lanturang ring soroh satwa jenis satwa. Nah, ring Bali punika keparak dados pitung soroh satwa. Sanika pertama nika satwa sami soroh buron utawi fabel. Imbanyane seperti sane mali jebos tiang kentenang wedarang satwa siap selem sang lutung sang kakwa i empas miwah i angse miwah satwa sanelenan. Sane kaping kalih nika satwa buron miwah i manusa. Umpama ceruk cuk kuning i botol teken i samong miwah saneliana. Sane kaping 3 nika satwa manusa miwah manusa sekadi pan balang tama. Selanturnya nih satwa dewa miwah manusa sekadi imbe i bintang lara i lengar i siger jatme tuah abesi. Sane kaping 5 satwa dewa miwah raksasa. Umpamanya nih satwa ituang kuning. Satwa dewa miwah beburon imbanyane sekadi nidiah tantri. Selanturnya ring satwa manusia dewa miwah buron niki contohnya sekadi cupak gerantang miwah bawang kesuna. Nggih selanturnya indik ring daging satwa siap selem jagi titiang surahang ring Mbok Desi Natalia untuk galah titiang dursang. Nggih, suksama majang ring Praban dari. Nggih sane mangkin titiang jagi mesatwa sane mamurde satwa i siap selem nggih. Ada katuturan satwa i siap selem ngelah panak pepitu. Ane paling cerike dusing ngelah bulu madan i doglagan. Sewai-wai i siap selem ngalih amah nganti ke dauh pangkungi. Sedek dina anu ritat kala i siap selem teken panak-panak ni ngalih amah dauh pangkungi. Lantas langite ngeruduk nyih nayang lakar hujan. Mi lan jani mulih ento guleme gede gati gitu pianak ni kelihan ngomong. Au mi yang takut nyanan iraga hujanan dini. Pianak ni lianan milu mesaut. Cening jak mekejang. Lan jani ditu di umahi ento malu maembon. Yen jani iraga mulih pedas iraga hujanan. Doleh ento adini idoglagan. Ia tusing ngelah bulu. Yen ia hujanan pepes bisa mati gitu i siap selem morahan teken pianak-pianak ni. Lantas i siap selem teken pianak ni maka pitu ngungsi ke umah ni ane ada di sisin pangkungi ento. Jero-jero sane madue pondok niki dados kiti amilu maembon gitu i siap selem metakon. Lantas pesu ane ngelah umahe ento boye jesios wantah meong lue madan menku. Ngeong ngeong cai siap selem ngujang cai mai. Jero meong
Tiang meriki jagi embon mawinan tiang maduwe pianak-pianak kari alit. Tusing melah kena tiange ngajakin ngerobok hujan. Nah lamun gitu, lan mai mecelap ke tengah, ditu lantas men kuok ngajakin Isyap Selem tekening pianakne mulihan. Sajan lantas tuun hujan balas pesan ngaenang pangkunge blabar. Mengkuo nanjenin Isyap Selem apa nginep di umahne. Isyap Selem nyak nginep kerana ia pedalem teken pianakne. Petengne Isyap Selem tusing ngidayang pulas. Ditu lantas ia ningah men kuok mararembog ajak pianak-pianakne. Cening ngajak mekejang, petengi ini iraga lakar pesta besar. Ni mimi ngelah siap pengine ngajak panak makepitu. Keto munyine men kuok. Tiang bang kibul ni me. Keto pesaut panak ni. Tiang bang kampit ni me. Pianak ni len milu mesaut. Ningah tutur men kuke teken pianak-pianak ni buka keto. Lantas Isyap Selem nundunin pianak-pianak ni. Ning bangun ning. Antu men kuok nage ngamai raga. Mai jani raga megedi uling dini. Cening malu mekeber nyanan meme ngemilunin. Lantas saka besik pianak Isyap Seleme mekeber ngecusin pangkung. Brrrr, brrrr, swak keto pianak ne ane paling keliha mekeber. Apa tu Isyap Selem? Metakon men kuok. Entu don timbule ulung keto Isyap Selem nyautin. Berswak kedo pianak lenenan mekeber. Apa entu Isyap Selem? Men kuok buen metakon. Entu don tingi ulung. Pesaut ni Isyap Selem. Lantas sekebesik pianak ni Isyap Selem mekeber ngentasin pangkung. Jani anu Isyap Selem teken idog lagan dogen ditu di umahne men kuok. Mebesen lantas Isyap Selem teken idog lagan. Cening dog lagan. Jani meme lakar ngalahin cening dini. Nyanan yen lakar ama teken imen kuok. Dua gang bane medaya. Orang ibancaine nu pait. Nu belik sing pantes dar malu. Tunden ia ngubuin cai nganti tumbuh bulu. Yen subuh tumbuh bulun caine, ditu lantas cai keberang ibane mulih. Lantas Isyap Selem mekeber ngentasin pangkung. Berswak kedo munyin pekeber Isyap Seleme. Apa entu Isyap Selem? Metakon lantas imen kuok. Tusing ada ni nyautin. Ditu lantas menku nelokin pedemane Isyap Selem. Mekesiap lantas ia mara dapet tangan tuah ada idog lagan ditu. Beh, pasti busanane orang ngedondonan ulung ento. Boye je len wantah Isyap Selem teken pianak-pianakne. Meme kanggo wang dogen subuh pitik ini cenik nidar. Keto panakne memunyi. Duh, jero para meong sinamian. Sampunang tiang aja ngemangkin. Tiang konden tumbuh bulu. Sinah ben tiange pait. Belik. Miwah dan jan ajeng. Pindah becek. Ubuen dumun tiang anti tumbuh bulu. Drike wow dado sajang titiang.
idoglagan maut sahe medaya upaya apang sing amahe teken imeng kuo lan pianak-pianak. Imeng kuo kena bana ke blok-blok ban idoglagan. Ia enyak ngubuin idoglagan. Idoglagan wadaine gungan lan sabilang wahi bang ngamah. Gelisah satu, jani pulun idoglagane subuh tumbuh. Men kuo lan pianak ni pada repot ngai lakar basa anggone ngolah ben doglagane. Cai doglagan, jani cai lakar amah kai. Nggih, dados nika jero. Nanging apang ben tiange janan keburang dumun tiang ping telu. Mengku lantas ngeburang idoglagan. Per pas keburang ping telu mekebar lantas idoglagan. Joh pekeberne lantas ngenceg dhuwur batune. Mengkuo nguber idoglagan lan tinggaline ia ngenceg dhuwur batune. Mengkuo nyagrep nanging idoglagan ngenggalang mekeber. Ane sagrepe imengkuo boye jelen tuah batu ane ngerana gigine punga. Idoglagan mekeber sambil ngendingin i menkuo. Ngi ngu gigi ponga nyaplok batu. Ngi ngu gigi ponga nyaplok batu. Inggih wantah sapunika niki satu siap selam sane mangkin tiang waliang ke Prabandari. Nggih matur kesema majeng ring Mbok Desi Natalia sampun ngodarang daging satu isiap selam punika. Ngenas keplokan tangan dumun nggih. Mangde penyemangat nggih. Nggih sane mangkin titiang lan turang ring pamicutet utawi kesimpulan nggih. Nggih satwa isiap selam punika medue unteng jatme sane kaon nggih. Piteket sane kesobiahang inggih punika yening maparilaksana kaon pastike pacang ngemolehang karma sane manut sekadi parilaksananya nggih. Ring satwa siap selam puniki medue bikas punya rasa tanggung jawab utawi rungu nanging bikas ne mengkuwo nika mesifat kaon nggih ten becik. Nah, pemargin satwa utawi latar nyani megenah ring selat tukat tarer ring rumah ne mengkuwo. Nah, pebesen titiang untuk piteket puniki satwa mengkuwo puniki. Nyih nayang ede kedropon ngambil pekarian nggih. Sekadi paribasanya ne sampunang gangsaran tindak kuangan daya. Ya diastun kasengguh siteng lan sakti nanging daya singit sane jagi ngalahang. Ede ngaden anake belok mapan kawisesan tusing preside katerke aji ules nggih. Sekadi sesonggane lemuh munyine nanging medui sekadi kenten nggih. Nggih asapunika iwau satu isiap selem sane sampun preside saking penyuluh basa Bali Kecamatan Buleleng kenten Maktayang. Dumugi satu isiap selem puniki preside nggih keanggen sesuluh majeng ringsang sane ngacen puniki. Titiang sareng Mbok Desi Natalia ngiring sinet untuk para mesanti. Santi Om.